Ke a le dumedisa lotlhe ba ka o lengwe mo leina le maatla la morena wa rona Jesu Kriste mo letsatsing le la bone di 21 tsa January 2021 ba Catholic Charismatic Renewal mo Botswana ba la amogela mo letsatsing le la bo 16 la thapelo le go itima go tlase ga setlhogo se se reng morena modimo wa me o romela moengele go tswala melomo ya ditau. Palo ya rona e tswa mo go Daniel 6:21 go ema ka 23. E rile hena Daniel a sena go utlwa gore kgosi ntshitse taelo ya gore ope a ska rapela modimo ope le ha ele motho ope a simolla a rapela a khubame hararo ka letsatsi jaaka dipalo dintsi di re bolelela ka boammaaruri a itlhelwa a tsweletse a rapela mme a latlhelwa mo mongobong wa ditau. Ha tla go ntshiwa foo ditau ne di sa moama ka tsela epe se sa kgamaditseng kgosi mme sa dira gore balatofatsi ba gagwe e nne bone ba latlhelwa mo mongobong wa ditau. Se mokao lengwe sa go rurifaletsa gore ka boammaaruri ha o tsweletse ka thapelo tota o tla kgona go nna le phunyeletso. Kante go buiwa ka melomo ye go buiwa ka eng? Go buiwa ka ene mmaba Satane ka sebelebele gonne mo gare ga ene Daniele a na le mo bothateng a boleletse gore o ka tsena mo mathateng a ntseng jang ene na tsweletse a galaletsa morena jona le ene ile ha le mo mpeng yele ya tlhapi ele o na tsweletsa ntsa a rorisa morena Jesu le ene ha ne mmaba a moraela mo sekakeng mo go Matayo 4 o mo reile a rialo a re ntlogele Satane gonne go kwadilwe gape o tshwanetse go obamela morena modimo wa gago le go direla ene a le esi fela. Mona gore bontsha gore tota re ka dirisa kgalaletso le kobamelo e le ditlhabano tsa rona re lontsha ene mmaba Satane. Gona gompieno jaana mathata otlhe a wa raletseng a batlegela gore o bule molomo wa gago o galaletse morena a batlegela gore o bule molomo wa gago wena o obamele morena kana gone gompieno jaana morena ene o batla gore o dire ka tsela e ntseng jalo o tlo o bone baganetsi ba gago ba tswalwa melomo o tlo o bonwe e le gore tota o romeletse bone baengele. Ha re lebelela ene Batamiwo yole wa sefofu yole irile ha na batla thuso mo go Jesu ba bangwe ba re ba mo didimatsa ene o na go a hela a re morata fite ntlhomogele pelo a kopa thuso mokao lengwe e ga se nako ya gore wena o bo o lapile e ke nako ya gore o diragatse tumelo ya gago o tla bona o nna le ketelo ya baengele o tla bona o romeletswe moengele kana Gabariele le Rafaele le Michael le ene moengele wa gago ka sebelebele o emetse gore a dire thomo e tswang ko modimong gore o gololesege mo bothateng jo o tsamayang mo go jone hela jaaka Pitorwana a gololwa mo kgolegelong moengele a kgona gore a bule kgolegelo eo. Dira jalo ngwana wa modimo se itsapele go rapela o ntse o tsweletse jaaka morena Jesu a na dirisa tsone dipalo gore tsa reng le wena dirisa dipalo o buele ene mmaba mme o sa lebale go galaletsa modimo o sa lebale gore o mo obamele a re rapele. Morena modimo re go lebogela matshelo a rona re go lebogela baengele ba o tswelelang o ba romela kgapetsa gore re bone thuso e tswang go wena re go lebogela jaaka o tsweletse o tswala melomo ya baba ba rona ra go leboga morena modimo re lopa jalo gore o re bulele tsotlhe o re bulele ditsela tsotlhe o re bulele ha go lebegang go tswalegile teng wena o ntse o tsweletse re go leboga re go galaletsa re go tsholetsa gore wena morena modimo o re thuse re phunyeletse tse tsotlhe re di kopa ka ina le maatla la ga Jesu ka leina ja rara le ja morwa le ja maya o boitshepo amen.